abo abantu bataramenyekana umubare bapfuye, abandi barakomereka mu ikoraniro ry'abantu benshi hagati mu mujyi wa Bukavu kuri uyu wa kane, ubwo bari baje kumva umukuru w'umutwe wa AFC M23 ugenzura uyu mujyi. Umunyamakuru Christianus Kabengera wari uri aho i Bukavu akurikira iyi nama, yabwiye Adolphe Empire ko abantu bashobora kuba barenga ibihumbi 10 bari bakoraniye aha hazwi nka Place du 24 kumva Corneille Nangaa ukuriye AFC M23. Uyu munyamakuru avuga ko yumvise guturika kurenze kumwe maze abantu bagakwirwa imishwaro birukira ahatandukanye. Yemeza ko yabonye imirambo irenga 5 y'abantu bapfuye n'inkomere nyinshi. Uruhande rwa M23 ruvuga ko ari bombe zatewe zicika abantu benshi bagakomereka b'abasivili. Imibare y'abapfuye muri uku guturika ishobora kwiyongera nk'uko amakuru yaba hari atandukanye abivuga. Ishusho nyayo y'ibyabaye ntabwo irasohoka. Uwuringishije Corneille Nangaa rero ari we tumaze kumenyera Bertrand Bisimwa, nawe wari muri iyi nama yatangaje ko ibyabaye i Bukavu ari ubwicanyi bw'ubutegetsi bwa leta y'i Kinshasa iyobowe na Tshisekedi. Bisimwa yanditse ubutumwa kuri X avuga ko ibyabaye ari umugambi washyizwe mu bikorwa nyuma y'ibyatangajwe ejo ku mbuga nkoranyambaga byo kwibasira abaturage bazajya muri meeting ya AFC M23. Uruhande rwa leta ntacyo ruratangaza ku byabaye i Bukavu. Uku guturika kandi kwabaye inama irimo gusoza nk'uko bivugwa n'uruhande rwa M23. Amashusho ateye ubwoba agaragaza abantu bisa n'aho bapfuye hamwe n'abakomeretse yahise akwira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ishusho y'ibimaze kuba kuri Place du 24 i Bukavu. Muri iyi nama kandi Corneille Nangaa yari amaze kubwira imbaga yari ihari ko umutwe akuriye uzakomeza ugafata umujyi wa Uvira ugakomeza na Fizi. Yari amaze kuvuga kandi ko mu gihe cy'icyumweru niba banki ziri mu duce bagenzura zidafunguye imiryango bazafata ibyemezo birimo kuba baha uburenganzira izindi banki zikaza gukorera muri utwo duce bafashe. Corneille Nangaa yari amaze kandi kubwira abaturage ba Bukavu ko mu masaha 48 bivuze ko ari iminsi 2 gusa baza kumenyeshwa abategetsi bashya b'intara ya Kivu y'Epfo, uduce bagenzura n'umujyi wa Bukavu. Inkuru irakomeza kuvugururwa uko umunsi uri bugende ukura, uko turagenda tubona amakuru mashya turagenda tuyabagezaho. Murakoze cyane, Imana y'umugisha ikomeze ibandindire mwebwe mwakoze subscribe, like, share